Mari fè tonè. El lèng wap nan pop lòt bo. El lèng wap pran. Eme ou mèm ou ap wal kay pa bouchon dou gen menaj. Mwen te di samble. An gran moun. Fè isi? Ou wane bapa tade di wive la. Fè la. Ou wane mson moun. Kem gen menaj, kem bagen menaj. Wap dou gen menaj? Ndou gen menaj. Kem bagen ndou gen menaj. Nan pop so wane? An ba la. La? Mari. Kout machin akot si gom? Pa mè dem. Konti machin mè chamble. Yo kout si gom moun. Koman, mante yon ba vat li top? Ou be mante mkouril to piti? Kout si gom moun. Map kouri machin debi 2023 isit la. Mpa ko fra konti pou. Non men, ou jan kondi da kout si gom moun dara. Eto, normal pou mkondi te kout si gom moun. Mgen moun de. Vote mina, moun ki te pifon nan machin nan mouri sou machin. Kese? Neg lak te mouri nan aksidan. Paul Walker? E ba li tap kondi nou konta, en de lopante. Ou konen pa li tap kondi? Oh, wali nan nou bas? Oh! Oui. Oubliye bousman, shit. Mwen jem li mwen. Yes, fon toune. Mwen betous vire, mwen mè vaya kalak. Mwen ki so bezwen lan? Ki so bezwen achete? Ou baka achete ba sa anko bou bas? Mwen achete pou. E kapot mè achete nan? Mwen gongren nan. Koman? Mashallah. Bate ba gaj da mwen se. Wali. Sa jine wè pa kapot. Mwen fè ti fè di mbal manti. Mwen bon voice pou. Kapot mwen se. Non kapot mwen fini. Mba mwen pa ge kapot. Koman fè repon do avèm nou vin ap achete kapot? A kè se mwen achete? Mwen achete kapot ou? Ou ba pot mwen? Tipe. Si fè mwen fini. Ou konen? Mba yon tire tam konen mbo go de zot la men mwen fini. Mwen fini seman vek Julio tou yi. Ok. Mwen sa mwen gati msa pesi. Nale fitne pou kapot. E ba la wak tou vi ante nan? Non, bideba. Welele. Nou pral nan tournaj. La ou piye bas. Mwen Julio pou mwen first fit de la revi. Mbe tou, ti go nou. Kitem nan nivou ti La pou fè? Ki bo? La? Ta fè di vi? Atet ti go moun gen la. Ki sa? Atet ti go moun gen la ou ba fè di. Mwen pakin mwen ton mwen. Vale. Pakin. Yeah, so, ou met ton mwen. So guys, mwen koupe la because when lem tou nem pre-play li ankon. Merci. Ti bon mwen. Yes! Prek! Tamay! Yode?